namusengera mu bushiku bwa leero wa konfwani ne Michael Cheta emashina yandi pa bushiku bwa leero twalatendeka okwenda n'essambiriro iliretira reconciliation mu Kingereshi nangula okutila okuwikishanya emulumula kawa Kibemba Chesu ukuwikishanya kanshi lisambiro twalaisha okumonamo ifipandwa ifyalekanalekana ifyo tukesho kusambirira imwena ine pakuti tukesambirire mu kintu kimwe kyolesa lefu okusosa mu katika neo Yesu kanshi mwisambiro Yesu twala imya ili ya reconciliation nalikwata ifipandwa ndemona nalimo ifili 7 ifipandwa isambiro Yesu likwete ichipandwa chakubalira po chileso sa pali definition of this word reconciliation ukulondolola ubulondoloshi bwa ishi reconciliation nangu kuwikishanya bushokuwikishanya chalo la mwisa kanshi esambiro lya kubalira po eryo isambiro lya kibiri lyelanda pali reconciliation between man and God ati ukuwikishanya ukwachitike nangu ukwachitika pakatika kwalesa n'abantu ifwe esambiro lya kibiri eryo isambiro lya konka polilenda pali cause of conflict ifintu ifilete ntulubundi mufilonganino fyesu cause of conflict in churches ifintu ifileta ntulubundi nangu kupusana mu kilonganino kanshi ililika isambiro lya kitatu eryo isambiro lya konka po lya number 4 epo tukalalanda now the process of reconciliation between man and man ati umufula nangu ifyo tulingiri okukonka pakuwikishanya umono mubiye ilyo twaisanga tulimu bwafya nangu tulepusana eryo ndemuna ichikomo cha number 5 chikalanda pali being a peacemaker okubakaleta wachibote kanshi efintu fimwe fye tukasambirishanyapo eryo chikomo chikalenga icha number 6 chikalanga pali importance of reconciliation ubukankala bwaba pakuwikishanya ushebukankala nshibwaba mukuwikishanya kanshi sambiro nya number 6 likalanda pabukankala bwaba mukuwikishanya eryo isambiriro lyalenga number 7 likalanda pali the conclusion of this lesson atikusupawila mukulanda mukwangufyanya kwesambiro fyonse fe twasambirira ponomba ni conclusion shitwala sendapo kanshi ndemulaliko kutira timuli lulwendo twala inya pali reconciliation tukendere chapamo tukasuke twasambirira mu bintu fimo ifyolesa lefwaya ifo tusambirire no kutuboncha mu katika neo Yesu kanshi nerembo tukenda nalyo likafumande munamuli 2 Corinthians chapter 5 verse 18 kufika mu 20 2 Corinthians chapter 5 verse 18 kufika mu 20 elembo lya foundation yesambiro lyesu ilyo tubeito kutira reconciliation kanshi nalaberengelembo ilyo tukenda nalyo mwisambiro lyesu Mubena Korinti chapter 2 verse 5 ukufuma pa 18 ukufika pa 20 pale sosa amashiwi aya awe fyonse fyafuma kulilesa uwatu ikishishe umwine muli Kristo nokutupela bukapyunga bwa kuwikishanya na perela pa 18 epaso samashiwi aya ayo nalapituka mwati awe fyonse fyafuma kulilesa uwatu ikishenye kumwine muli Kristu nokutupela bukapyunga bwa kuwikishanya kanshi ili elembo elyo tukenda nalyo ili avi kwango mufula pakusambirishiwa kwesu pare reconciliation namulaliko kuti tukendere chapa mu mwisambiro lyesu elyo tuimishe pa bushiku bwa lero lesa mupale konse ko muletambiro bunkola nyobo amen.